Emakhosini. Yazi ngizobuyiswa ile nto le nenkulumo le uTikTok ngoba bengisayibalekela kodwa ngiyabona ukuthi ngilokhu ngidonseka kancane kancane. Uyazi this episode yaFegobela ne bengifuna siyixoxe nje kancane. Sithi ukuyihleba. Le episode yaFegobela, the one with uGogo Letoya ne. Uyazi mina into engicishayo ngayo, right? Angazi noma ezabantu abamnyama sibulewe to the point where imiqondo yethu nje ilimele. Number one, we look forward to ama demise abanye abantu, like ukuthi umuntu uwile or umuntu unenkinga. Angazi noma leyo nto abanye bethu kuyasithokozisa or kanye futhi sifuna ukuglorifya ukulimala komsebenzi wedlozi komunye umuntu, and then at the same breath labantu ngempela abagila abantu, labantu ngempela abanemkhuba egodlweni, nyabasaba, nyabavikela and nyabeseka. I don't know how you guys could ngiyafisa ukuthi ningibalansise ukuthi why labantu abanemkhuba, labantu ngempela babulalizwe, labantu ngempela abedicibela phansi isimo sobungoma, izinto zikamoya bevikeleke kangaka. Angazi noma ngichaza izilwane zabo or what's going on, but those people never seem to be held accountable for their actions. Kodwa when it comes to abantu where ubona nje ukuthi yabo la iphutha alikho, nikijima nigamanxe nihlale linamathele nabantu, and iyangifraza every time. Uyabo lento Letoya ayihlangene nokuthi isingisi or umuhle or i-celebrate, cha ayikho lapho. As uGobela ngengikhulumele uBrook noBright bakhe, but as umuntu omelaphi and or Gobela and osethwasisile, people are quick to forget ukuthi amathwasa agilana kangakanani, amathwasa anemkhuba kangakanani. Sibile namathwasa, ithwasa lithi usabatheli lethwe idlozi, ithwasa lifike libone indoda kaGobela or lifike lihalela umkhwenyana kaGobela noma lifike lihalela umfazi kaGobela. Imkhuba esiyaziyo le, siyazi ukuthi kwenzalana, but no one speaks about imkhuba yabantu abalashwayo nemikhuba namanga nomenemene nokuphixaphixa babantu abafika bethi bazothwasa, bethi balethwa amadlozi. Ayekho umuntu olandwayo, uyabo, akurecruitwa. Mina likho nelodi ithwasa lami engasho ukuthi ngalirecruita ukuthi lifike la esigodlweni. Bayasifikela bona self. Uyabo? Into efika ibebuhlungu is that nifuna ukuthi nithathe izinto zesilungu nifike nizozi involve into zikamoya, and then bese ziyanixaka mase nizinvolvile, because we can take the very same things siyiphendule siyibhekise ngakunini ukuthi kuso so fanele kwenzeke so. Lezo zinto leza niz understand. Lento yenzeka lapha kule Fegobela nani ikhombise kona ukuthi even kwa host, uyabo, othi umuntu wamoya uhluleka ukuthi alandelele ama-investigation ngaphambi kokuthi uzele umuntu oyidlozi emzini wakhe, umfikele emagcekeni, bese mase umfikele emagcekeni uzoba ngumsindo phezu komsamo lapho. Lokhu kukhombisa ukuthi ubuhlakana bukho, bukhombisa ukuthi ingqondo kwayona ayiphelele, and ikhombisa kwayena self as umuntu ukuthi akayena umuntu kamoya, because umuntu yamoya uyazi ukuthi kuba ne-approach mozofika emagcekeni abantu. Awufike ufike ngathi wena uzohlasela emzini wabantu ebusuku nokwenza. Ufike ukhuleke emzini wedlozi. Lo mntwana lo in 2 weeks, and I'm speaking as a point of uGobela, idlozi lo muntu ngeke uze uliconfirm. Kunabantu abanamadlozi osheshayo, kunabantu abanamadlozi enza kancane, kunabantu abafanele uqale ukuthi bahlahlelwe inkinga zilungiswe le inkinga lezi. In 2 weeks, there's nothing ongayenza or ongayisho or ongayikhuluma ephathekayo ngokube idlozi or ukube ithwasana. Ayikho.
umuntu osalashwa loyo, umuntu osavele ngobhozo edlozini. Uyabo? That's number 1. Number 2, ayikho into ekuthiwa i-refund edlozini. Ngoba futhi into ewesike nina amamenemene afika nxaka ama-refund ukuyowafuna kulabantu laba enibasabayo, kodwa komuntu ongathi unomoya wehlile noma nibona ukuthi lo ningamgibela ekhanda ni-quick ukufuna ama-refund. Ayikho into ekuthiwa i-refund edlozini. Wesike more than anything into enifike nikhohlwa, nina nifike nihambe odokotela la odokotela bangixoxa ngo-Western medication. Nize nibe nama-pharmacy emzini yenu. Kodwa not once do you go back to these doctors and say, no, awungilaphanga, lento ayingisebenzelanga, ngifuna i-refund. Anifuni kulabo dokotela ababelungu. Banihlula bona self. Kodwa when it comes to into zomoya, nifuna ukuthi nizibukele phansi nizenze ngathi ziyinathingi ukuthi ningayifokofisa niyiphathise noma kanjani. Nikhohlwa ukuthi nabantu niyaphila. Niyakhohlwa futhi ukuthi impanda idlala and abanye abantu ababhenyo. Kunabanye abantu abangeke baze bavuke ngenxa yezimpi abafike bazenza emagcekeni abantu. Yonke lento iyakhohlwa because abantu bayakhohlwa amandla empando omuntu ophatha imithi uthi uyinkinga kangakanani. Angiphathi ke khona abanye abangakusebenzisela imithi kodwa amadlozi abahamba nawo ayinkinga avuthiwe kuhloma uhlasele. But zonke lezi zinto anizibhekisisa nibhekisisi nanokuthi that situation mothi uyayibheka, right, not being invested in it. Uyakhona ukubona ukuthi no man, there's more to the story. Uyakhona ukubona ukuthi no, lo mfana lo kunomkhubo okhona, kunokuthengeka okukhona, kunezinto ezingenzi sense ezingabhalance. But ayibhekwa leyo nto nifuna uku-investigate. Hey manje imali inkomo yasemsamo yathunyelwa yini ngama-account, wena ungenaphi? Mina ezumlaphi mengithe mina yami inkomo ngifuna ungifakele kwi-account, wena ungenaphi? But inkinga esihlukumezayo ukuthi we want to verify and do this and do that when it comes to into ezedlozi, right? Sifuna ukuyibhekisisa, but when it comes to into ezesilungu, we quickly accept it. Because everything about us as abantu abamnyama fanele ihlezi ibhekeleke phansi. Abantu abamnyama bafuna ukufunda bakhule babone ukuthi no, ezinye izinto zidinga ukuthi makuhlalwe phansi kube ne-conversation ku-understandiswane. But leyo nto ayenzeke no. Into efana yenze ukuthi ufana kube nale ncindezi le ukuthi no, when you are better, when you this, but akukho ukuthi umuntu akhona ukuthi ayiphenye into ukuthi yiyo or ayiyo. Baningi abantu today abahlala ngamagama ethu, and I'm not even talking as abalaphi. Even thina uthola ukuthi as people nje uthola ukuthi bukhule lokishini or bukhule endaweni ethize, uthola ukuthi umuntu uhambe ekhuluma endaweni ukhuluma kambi without that being a fact. So if nikwazi ukuyi-understand on that level, why nihlule ukuyi-understand when it comes to healers ukuthi abantu bayakhona ukuthi umuntu afike esigodlweni aphume esigodlweni akhuluma amanga ngalo mlaphi or akhuluma amanga ngalo gobela. Talk on your experience with the healer. Talk on your experience with the person. And mina into engangisiza ngayo nje, if ungakazi ubugobela, ungakazi uthwasise, ungakazi unye ukhale minye embezi ngenxa yethwasa, ayikho into ofanele uyiphawula ngokubugobela. It's not your department. Ngeke uzuzwe odokotela umuntu oyi-GP ebhizi ephawula ngesurgery ngoba isurgery akangeke yena ungena lapha emkhuhlaneni nasemaphiliseni nanani lezi ife ibhedayo, isurgery akangeni kuyona. In that same respect nathi sifuna understand ukuthi wena ungakazi ubugobela ayikho into ongayiphawula ngokubugobela. Mongakazi uthwasise wena kube khona umuntu omshayela ukhambe ekhanda, ayikho into ongayiphawula. Into yomngoma izolungisa ithini zangoma futhi mesihlula sizoyibeka edalweni ngoba at the end of the day salandwa asange size si-apply. Ezinye izinto bantu benkosi bantu ababathandazi-ke nabantu abamadlozi-ke nabantu ababangoma-ke nezinyanga, kunezinto ekufanele siyi-understand lana ukuthi mesohluleka thina ukubumbana sisodwa sizoba nenkinga. Ngoba kunempi abantu that are not really looking at and understanding ukuthi kunempi kamoya la. And ifuna ukuthi kucindezeleke umngoma and icindezeleke konke okuhlangana nomoya. Ngizoyibamba lapho bantu benkosi niphile makhosini.